Sa vama su Sanja Radan i Stefan Buzurović. Dobro jutro. Gledate Tačno 9. Onima koji su poranili, znamo da je dan već odavno počeo i pre naše emisije, a onima koji su gledali tenis, dan nije počeo baš veselo. Da, baš tako, ako niste čuli do sada, Novak Đoković nije odbranio titulu i novi kralj Njujorka je od jutros Andy Murray. Sanja, jesi gledala meč? Pa ja sam naravno kao i cela Srbija, noćas nervirala se i sve ostalo, ali završilo se kako se završilo i bez obzira na ishod meča, tenis je zaista bio odličan. A pored Njujorka danas ćemo vas voditi na neka zanimljiva mesta, spremat ćemo nešto za ručak, a imat ćemo i goste. Septembar nas je ipak sve osvežio jer očekivali smo i neke više temperature u ovom periodu. Sad, letnje promenjive temperature sve više idu ka tome da liče na jesenje. Zato ćemo mi ipak da pitamo Jelenu da li nas očekuje lep dan pred nama. Dakle, naša kolegnica Jelena Žeželj. Iako kalendarski jesen još uvek nije stigla, sveže jutra i hladne noći pokazuju da je velikim letnjim vrućinama ipak došao kraj. Temperatura će danas dostići 32 stepena, a meteorolozi već za četvrtak najavljuju pad temperature. Dakle, septembar će obeležiti promenljivo vreme. U prepodnevnim časovima oblačno, popodne na jugu mogući lokalni pljuskovi. Temperature će biti iznad proseka za ovo doba godine, vetar umeren jugoistočnog pravca. Minimalne temperature od 9 do 18, maksimalne dnevne od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano, temperatura do 31 stepen. Najtopliji grad biće Niš, dok je najniža dnevna temperatura zabeležena u Novom Sadu. U poznatim odmaralištima danas i sutra sunčano i toplo, na Paliću temperatura oko 30 stepeni. Osetljivim osobama savjetuje se smanjenje aktivnosti na otvorenom u najtoplijem delu dana. Ako ste ipak prinuđeni da napustite svoje domove, koristite adekvatnu zaštitu od sunca. Da, kiša danas definitivno neće padati, kako kažu meteorolozi, ali nas zanima još nešto. To je kursna lista, imali oscilacija u odnosu na juče. Evo, danas 1 evro po kupovnom kursu vredi 115,95 dinara, a po prodajnom 116,65. Dakle, sada kada znamo kakvo će vreme biti, čuli smo kakav je kurs, još samo da vidimo kakvo je stanje na putevima Srbije. Uslovi za vožnje su povoljni u celoj zemlji. Saobraćaj u Beogradu jutros je najintenzivniji na prilazima glavnom gradu, ali nema većih gužvi. Radovi na autoputu kroz Beograd i dalje traju, pa su zastoji kod naselja Medaković i dalje mogući, naročito u vreme saobraćajnih špiceva. Taj Medaković i dalje pravi probleme i gužve. Isto kao juče. Da, za kompletne informacije ovoga jutra gledamo i najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila je rebalans budžeta i izmene 12 zakona. PDV će od oktobra biti 20%. Za premijera i ministra finansija to su bile neophodne mere da bismo izbegli bankrot. A šta su mere? Povećavaju se porezi i akcize, smanjuju se najveće plate u javnom sektoru i ukidaju nepotrebne agencije i državne institucije. Otpuštanja, kažu, neće biti. Iako Vlada Srbije planira da traži podršku za budžet od MMF-a, čija delegacija boravi u Beogradu, ta misija nije došla da pregovara o novom aranžmanu. Oni su tu da skeniraju stanje u javnim finansijama, makroekonomsku situaciju i da razgovaraju o izmenama zakona o Narodnoj banci koje smatraju spornim. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će u jednodnevnoj radnoj poseti Sočiju, gde će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nikolić kaže da su srpska očekivanja da Rusija u ovom najtežem trenutku za Srbiju pomogne kako bi se preskočile neke barijere u praznom budžetu koje su nove vlasti nasledile. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nastavlja posetu Berlinu, gde je juče razgovarao sa vicekancelarom Filipom Roslerom. U planu je sastanak sa savjetnikom kancelarke Angele Merkel za spoljnu politiku Krištofom Hojsgenom i savjetnikom kancelarke za pitanja Evropske unije Nikolasom Majerom Landrutom. Crna hronika u Beogradu i Novom Sadu. 2 napadača izbola su nožem 25-godišnjeg mladića na Kalemegdanu. On je sa ubodnom ranom na stomaku prevezen u urgentni centar. U džipu na Vračaru u Beogradu pronađena je mrtva bugarska državljanka AD. Na nju je pucao Raco Lazarević, koji je sa prostrelnom ranom na bradi prebačen na reanimaciju u urgentni centar. U pucnjevi na bulevaru Despota Stefana u Novom Sadu ranjen je 18-godišnji Nemanja J. Prema rečima očevidaca, na njega je između školskog igrališta i studentskih domova pucano iz automobila u pokretu. Ranjeni mladić nije u životnoj opasnosti. Amerika obeležava 11. godišnjicu od terorističkih napada na New York i Washington. Na glavnoj ceremoniji prvi put neće govoriti niko od političara. Na mestu nekadašnjeg svetskog trgovinskog centra rastu 2 nove kule koje bi trebalo da budu završene za 2 godine.
I kao što smo i obećali, pre svega sport, tako je mnogima počeo dan, nekima se i završio. Onaj koji nas je sve do kasnih ili ranih jutarnjih sati držao budne, svakako je zaslužio da čujemo i njegov komentar. Upravo tako, Novak Đoković bio i sagovornik našeg kolega Miljana Milićevića. 4 sata i 54 minuta i 5 setova bili su neophodni Endiju Maraju da savlada Novaka Đokovića u finalu otvorenog prvenstva Amerike i tako dođe do svoje prve Grand Slam titule u karijeri. Većina nas seća se 11. septembra i bombaškog napada na New York i Washington. Komemorativnim skupovima Amerikanci će danas obeležiti 11 godina od terorističkih napada u kojima je na današnji dan 2001. život izgubilo gotovo 3000 ljudi. A u Srbiji američka ambasada u Beogradu i Crveni krst organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi i naša reporterka Aleksandra Gajić je na licu mesta. Aleksandra, da li je akcija davanja krvi već u toku? Nalazimo se u Siminoj ulici broj 19 u Beogradu, u dvorištu Crvenog krsta Srbije, a upravo ovde organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi, ali i sakupljanja garderobe kao i davanja novca za najugroženije povodom naravno 11 godina od terorističkog napada u Americi. A smeh je možda zaista najvažnija stvar na početku dana, pa hajde da pogledamo kakvo iznenađenje sprema Perica, ovaj legendarni vragolan iz Viceva. Kuca pošta na vrata i mi sad otvaramo Perica i drži flašu viskija i cigaru u rukama. Gleda ga pošta, kaže, jesi ti roditelji tu? Kaže, Perica se nasmije, kaže, šta misliš? Da, dragi gledalci, ja stvarno ne znam šta poštar misli, ali nama je sve apsolutno jasno. Ja ne bih sada da komentarišem, jer sama kod kuće imam jednog malog dečaka, nadam se da nema ovakve ideje kao Perica. Onda je dobro što smo došli do kraja emisije, jer svakako bi ti bilo pametno požuriš kući. Da, a vi budite sutra tačno u 9 sa nama. Do tada nam pišite na naš mail, tačno pa onda brojem 9@prva.rs. Uživajte u programu Prve televizije u nastavku dana. Mi vam želimo lep i uspešan dan. Doviđenja, vidimo se sutra. Prijetno.